Ner malaken yam ka nas dial content barwani lingwaseme Nuer online TV channel biya kamal anda mandune chan kwasnyak ala mala yanong roasni ka Nuer online TV an wale eshenga kel ka pairo ronkina dangro jandangro wide bakel bana rach ke report and content be re which ka South Sudan kan yam bana rach ke kwi well food program ka ta dan in chukuri cha to ka Jonglei state ta dan lokum kirma yadi din lokajen o de netin content ka SPLA IO control area de ka loka kun ana bana jelin ka jari poda me du konling manana chala the well food program ke WFP wa mishika appealtin ko de netin content ka Jonglei de ka loka kun ke de ka loka misham kana ka ta kor content chukuri to ko ja United Nations World Food Program ka Friday chika jo chikana lat taken bondial re which ka South Sudan especially bon SPLA IO kana bon SSPDF ano they can core they can capture chicken urgent message here right my pet chicken to no have a military operation cap jechong ko this situation and to oka Jonglei da ro capture kana o de humanitarian they come make access ke de ko gotin content to court to they can 100 and 1,000 people native kisni ke ni kurdin kon charen barka kur they can kalwak kemed ke ko kwen chajo mo chajala de ken native content la United Nation ke well food program and they can look mo de ken to ko tara ni ken latkeje kan sha torbiyel tin dito kon tela bel aka kap ke ken chicken kari aleka ke jo ma chalat gwaseme ta dana cha assessment charge carried out ke je ke Jonglei yala do ne shti shop ke 2 million people te ke Jonglei wa charen barre dorken ke kwiko don chukor ke de jek ene de ti wati gare shush kam di da long murai kon ga kwi Jonglei ke report dana chanong wa 60% ka the current population wa kanede te reri kanta mi cha 60% we mean that they ko 40% do dane nyu de no ne di ari ne di al shush ken alo tiga ka crisis kire kur dana choda lat wan mi kume SSPDF chicken kori kana ngokume SPLA IO SPLA IO ba shiga respond ko barin gang mlat ken o ken tikan ka defensive position alo gang kana rodien ke jo chalat gwaseme awa rik unikan ka wonyam ka bot unijen kamre broda ka Jonglei state ko tem gwado kon nyam ne anono gwad danan la na la ken purka je kabel ano ke bukan kon de kan cham kan riale ka kaja no tem ko ci korche to ka Jonglei wa porbel be bejelung ko runen dial bur jang ci we ka refugee camp ke ci we ka DP camp tin werba ci we ba ka DP camp ne re kon ni ko teme kuma SPLA IO kana kuma SSPDF so munyodo awa situation be jamat ko Canadian content bichu ka civilian kan kon charen barka ka refugee camp ke ka DP camp wan mi ngai kon diale kon cherong kon dana to go well food program cherong ka nyog man jak metas ko wosalong en kume mala kum kim yadi cheji humanitarian chega no go de ka jal chega well food program chega jako de ka jien de we ka Jonglei gwasin kona ya ka kum SPLA IO so kwije money chi well food program chika la do nena o wona kor we ka mo we niam gore jeno de kor de ja kapchong ke de humanitarian de ka mo ka access ko de kan konde kan to winatin konen cha ka account ne well food program acting director ka South Sudan won mishale azam efende jena gwadra ande ne shop ko jagane de konen shuch jena cha dop cha jaga cha dop cha ga jena telwe mishumne ka jagosin konen chujiken sholken all parties and o gangane de konen la civiliane ganga humanitarian workers de kola lade tup kamet
ka jaga kwakten konten nanga gwenden kon wetin jaga ko bika we jaga torbiyel humanitarian ko bika we bikan med bikan otu ka Jonglei state ka nere kon telan wari ka nere kon la jang we ne ka doren ko kener konten chuch ka jen ku ko ci togane well food program kana position dia no bika na bikan ga gangan dia but ci jan ta dan bi ke jaga Chirgamen chikana lat gwad meno guru no de ka tika access ko de na de ka loka Jonglei ku me kir mi yadit ene dia la kon la ja tup ke chikan ka gak chikan ka block kan dia chikan guru te miet mi de nang goten kon sha control ku me SPLA IO chikan guru no de wal de ka nang ba de ne kon ka bot gwad ti ko je toktin ade wal de kan ka jek chikan nok ben wo ne ene den content ka jwad ba jwad lora chima nyin kur de ka treat ane te konti la ne ten kon lo kana la luak e kujo mone chi well food program kala no de ne we but pen ga ka we chir mana ngai kona man jag na mako a very important jene ko tama be bana gwan yal kan kwana konde nang shikan be chub gwa da no nyal we oben ko kan chara be je ke duple kon jel na ka je ngai kona during rainy season la pin la take moon la pin la take twek midi so chicken jel kan kwag reality ne ke torbel ko jel so kujo moni goro jano de ka wen tama kan kwak to de we ka SPLA IO control area ka de we baka go the content tg SSPDF ten and when the SSPDF pin kirmi yadi ta kan ko take access ba ne content la SPLA IO cha kon cha jek taken ka ta dan da kan tege jeno won jen sha kuling me change me cha ka gar message kan di humanitarian ano angu miloko yende yen area nen cha control kuma SPLA IO de yenu lwakte nona ta jiga no kan ji humanitarian ko ne la kwar metken ke kuma kirme yadit so jen do bana shi kwanje chuka jaga ne te konti la vulnerable people so jen mukula te ke jen stadium ne me sha kul no well food program eno jaga kwan ko ba wonya well food program kan gone bene ne rishop ke 3.3 million people bene ka lok ba ka lok kwan ba ka lok wal ne konti la vulnerable people men women kia god en rammo e check wutta duang an ran metere shuka jan gwasme de ka lok kwa men yam gorkan kwan ana gorkano nutrition kwana kola point an la japit ko right now te traumataten gorkano ba de kwan de to ba ka garden kona kui tin kona dong te long ana ko na chuina ngai kona 2026 men ka jen tuk de ka paikel ana no ti kon kore kona cha tuk kum kin yadi kon dial kenen right now the jojo gwan godi chi kuma kin yadi che humanitarian che je blocko chi kan bichuka what the content the SPLA IO ticket to jen ta dan de road so na many rekel togon tedine re duaran ko chi humanitarian chi kan chubjen ku kan larno gwenya ne ban ngoda kan kum kin yadi kan ne allow no banawo so mete ka another information ka kwina maka bana jago be chop so kor jatin re yuke Jonglei che ngai kona report dian gwas men banyo ga yekel te report mishala ke social media wude shal ke me Johnson lun no shi quiz statement e konde chala no Nuer bana kan nak na det ken nang na man plan ken nang na en ruor mete ke area mo shi jarai content but take information mishala gwas men ke tur mishala online gwani mo cha wildlife cha kanak wildlife ngai ramadan la minister wildlife e deny jok chago right yaram da la kwer dunglei ne ka Jonglei state teme shukule to gwase me Johnson lun ci deni ga ci ga jiyan ci kan wildlife ci kan ko na la til kana kew kan ko na ga rop ci kan no ne ga torbiyele alo kana ko na sham kan ka kaka ko nin te paiwo ti ga gad jana te chewo nek no kale ka kan le la wa jigre rop no kan gan wer gad jana toni chan wade kulat gad jana ya kep den cha ka yen wa ci kan wer ci kan lat ko kan nakale katela kon mete ka Jonglei so ku kala survive ka karing den kon je kana kale
ano chwa ka yen ano no mi cha ga yen no ano cha ji no chi dori kan dur ko chi kan le chi kan ka nak ka le kwa ka gang te le mi gor ga no de nak lora bang cha goro te le mi de lu ka jen ku je moni ano chwa yu yen wara ina murai kona cha jo je no chi Johnson lu che de ne ka cha ga jako bi kan na bi kan le bi kan ka nak na question one ne ina jog cha goro jane ka jaram dal minister of wildlife ene me mi chi kan ko mi de fo de dur jen chale crime ko jin mena ga wildlife ki na ga le ka jana chalas ka constitution la ja ti ke ne ten wana so me na kuma SSPDF na ka le ka lokane de ko keno de ke mi mean that no kana rodin ka rodin ko kana ko de te ka kwan ku ne de ko keno kana la lok so right now na me jana dan le road right now me de kon te ka ngejero kuma kin mi yadit no kana mi we ka je che mu we kana ko ken che gor jen menen yana mi tiram ju we le we je nak bu kan gor kana kap. So right now people are looking forward ko ngu be deny jokcha gor lado kamana ni chalat Johnson luin wa mi de ni ka she can le kan ko nak ko right now ka le kon sham kan ka so ne medala kel mu de we ka ya another report she kon dial ne no te mi shala no ne de ti shal ke e de ni jane ki de Nuer kon te kel ka jang to kon ke kwar Nuer de la general te mat kel ke kirmi yadit I take a video which I circulate online look at na kabel look at Nuer kan e tro right kan gato jane na question jene mi chalat Nuer community ina ti jeno ne na wude shal ka me ma kalkol the right ka key development ka ke this time the right ka development ma kalkol la re jeno ne na yan lo nya jokcheng by la chare by la development gwad me mo wona na ko kor to ko tetin development there obene de gwad da na yetin development shedeben ako sha wuci aja ka biya raja bado te development mebe gwad mu ku yin ga targetin kana so civilian ko na shanen ka social media wadan torga tina wache jeneri amu donc torga duki torga somewhere else ka joran shalat but moy ken ka kwan kora ken go angum guri na SPLA IO min nang yam kan wari at this time tigaben ka red line enjo ko brand bo community de ba jagoro be jenak ka kwiko ba moy ka kwan ke ba moy ka do nan ne me akal kol ke report dan che jekmen chanong kabelat yen tam right now gwaze dan me ci kor me to ka nasir ngai kon ka jan pyro wa pay doge dan ko re ci tok me cha general major cha jan nak ke kan nak te ke ripon me cha yor pin cha joge ma kal kol bi jien bu we ka nasir ka panal bu nyen kan Nuer wayami en winimi ma kal kol shelok kene goro bo wunyen enetin kontin la Nuer wayami ken SPLA IO ka panal shelok reason e dane ci nyin ga nak jemu banjilin gwasu mani reason maniam makal quality ka connection kan wuri shalke tut galwang manime tut galwang manime jeram dala presidential advisor ke de ko la ramdan la jel ka kwikir mi yatit jeram dane temal te pinde security li no gwase dan medan me kana kwanya la kuer jenta metena nyur ka je ko jenta na kur me cha wujene me cha makal ko cha juno jin bi jien bi we ka panal chelok yani shewe then after that what happened wuri chalka me tut galwa mani me cha jibu kwanya la ko right now shiga we dor chalka mo Nairobi na pai galu njok kare we jenta me ka juba e ka kwi mal ko mo wala mi chalta man peace initiative jenete ka bon pagana mum ka UPA mi mo bana jaw jik boni so what is happening there bu kon jektama ka kora me cha tut galwa cha ja kwany then ko ka jikel itu galwa ko convince ya jo no jene wer wer ka jongle ya ka lo no land ya ka kume ka bi dina SPLA IO ke ka ken all the territory ni cha te ja ka benwere tente ka lo no land so ci kon yala nen che we reason we ga jemu medan me logo je o mu cha tut galwang mani me cha jo barai na me cha tut galwa cha mu ka kalade alo cha lat gwade nyop then che order che denok munyu dodi yo kan ten kwa ne kon kwa ka drive ci chere kan ka queen wore no de kan la de ka
ti chere kan ko de kan wade kan kala dika nugu yana tiene yung wana long ti right ka kwi o ngum jakka makal kol ka jongle ga jamo ki ka lon lan ko ban wer ba ko nak ta jana gan wer ci kon spinye ko bachana yuling telade janyu da no shelo ngot alan wer right now yongot ka position dan tetin de ko lar no ngaka garen ba kweje ki da lar no but no they know what they are doing lar kan on gurien kuma SPLA IO ga jamone ka telma kamiya angu jekena tena angu ne loko dor medan misio dongo ne yo so money a problem kan e kon kan were kan ne kon don kwale la moy kan wane which is very wrong jinde charging kan were ko de charging ka position de charging ka guard ko ene de ala konti la jiddu arun ano angu me be kan jek re teg man wonyam your position ci jandan be community du kelio bi jariya jen mi nyodo kuma kin mi yadit la neten konen te ka long la mizeke ko bine waken be kana kula onak jenta da lat ke taman wore tin konti kin mi yadit na me push mi dit bolong ano jin estor do ngule de tena le de ni betrayal ten ma ba garpin aneku ki ngum lelimo na me rek ana shu ay gujeno ina me brana ko ina me siyasa na metan mugo siyasa ten kon ko kon wore ken kon chujo ken kon lat ke jego so whatever me de kon nang niam de kon adilat but chikon de use no gwadan kwa kon de divide regime na kon ko kon target ko bom kon ko la nak jinwar bi jien wi liwnere in wore ka tet janga mi teji jak ke ka tet ker mi yadit so kir regime de ba regime ba je dil removed ke ba je dil wot but yen were content dong lan were di en charbon o ngumi nog yen o ba jak dor da tin wote tin wi a wanga tin wote men cha ga wanga ken no ka biya je no no yen wi ne me so ne me one problem ngai kon dialo no le rore entama so mi chit kana me a mi shoda lot ka jen wul shal ka ma kal kol ya tin je ci kon dialo kon lar rutin kor ngoro tin by the way kor kana to okay ci kon ngaji no ma kal kol cha je kok cha ko already cause lerikel ka jang eno tara bo chala de la jang ka tara njin wer lar ke je chana we ka tut galwang mani me tut galwak me cha de kwan cha ka jak ka Kenya jene aran pagana mum ka man chal ka United People Alliance cha convince kirno we are lab to man peace initiative we are raje ka kum kirmi yadit ko ba ne all the parties ba ka chol cha pardon dial ya chol chi we cha war gane ya jaka pardon dial the main part kuma SPLA IO cha jawarga ano biare malka judicial ga natanelo yet jawarga che je go ready joge no berka table biana right to man peace initiative shall no wal ngai kona ne ko gwade cha darma char me cha je yen ka fay dok chanya na ro ba kel ka fay dok ron kin daro jen dangaro de to man peace initiative cha declare no cheliu wudi chal ka kol ma nyang juk what remain but right now mijigan ngaje no chikuma SPLA IO chika catch ka chika tika position ikan ga kep so chikan goro biken ke lur ala ke biken ka pel chale pel ke jirech and then she tu chala mo che jelat kala jeno jen chere hukum kirmiyadi da part of kirmiyadi lerene agenda no kirmiyadi chiran UPA yos kone just a symbol ne content to United People Alliance yos keneke. Because these people, they are not fighting for the right of innocent people. They are just simply talking. You take a Tuman Peace Initiative, Mala hope of South Sudan. There's no hope there. 1 million na liugat, bogona ke chemically. Umulet yene. Siaka men condemn men kumkir miyadit kala dieno gorian malka kir. Yen la dieno te mal biben. Nakan wuri. So, and Tuman Peace Initiative latkamo jen is to lure people. Just to divert people. Ko tension up but ko take a mal malatke ka dor shal ka me Nairobi kwer Kenya ala William Ruto so the reality chika talk a way of kwa divert ke kwa winners kwa ka confuse ka jen malat kana mal ba benedi so and I really like this statement cha made wuri shal ke kolna Lampol Gabriel a jene mal mom la daga Nairobi mo a jene a waste of resources no yar ken resource ni tel mal mi atin mal without first by president without document charge mal we ka South Sudan mal gwada dan cha document charge charge release unconditionally ko jen chiram mo mi chidor shilat is the only person ka South Sudan ki leader me fay ko South Sudan de tika la united kada tika mal ba lokir mi yadida
Dial Charan Dolka UP8. These are people just like we are credit in the end of the day. Nere kontil la real ten go change ke kuma SPLA IO. A Kennedy dear ke kuma South Sudan. Kennedy dear ko den Nuer jang kan dur ko kende let kela when ke Equatoria. But not this individual Charan no Dolka UPA. And they are doing nothing. The only area I'm in South Sudan and right corner, Jonglei can happen. That some part of the state. Choose the rest of the state, South Sudan, Katichi Mon Kandial. Tell a lot let kenna, tell a long let kenna. So for that reason, Michelle get Tuman Peace Initiative and tell him written. She called me young, you tell her the Lord no Tuman Peace Initiative is dead. Michalat, Kuala Wagni Abatemukocha is just to confuse the South Sudanese citizen. Right, can we take a quick inquiry? Okay, Miring Machara sideline. How will the peace come? She had Dagmacha, she had blackmail already. Na me latke kuma kir mi yadit ka tenga a chitu shall tut galwag manime kene ko no we gana convince kane dia ko kina kon gore jano e bikir be state and power wan mo negana ka chika rightin ala jin mi jin gon mal la ja kon de mitim latke kir how long to take a power 21 years ke 20 years nothing but rende is to eliminate Nuer community tell no dien mala rein melede kon all the evidence are there. Everything is recorded. Chaka document. Angum la janya medalna. Medan chala no a background how the civil war started. Aqua ja address chelo kin yadit kajoje long. Yema char chela do nen. A mal artitin a queen kwara lat keje. So bram mo kaso Sudanese citizen. Bram ba gien ba kwer ba jo kwan kwer nok loiduje. Ko cha force na teramba force. Ngak che fail run che fail. Ngak che pad run che pad. Dagmachar don't get their part, but Kir don't get their part. Don't allow somebody else. Midele la quer. So Dwalga, Twelkir Miyadit, K national election. Again, Nediana Tamache, Rede Kelucha Jeriok, Lara Genotel Mutual Constitution, Maba, Latba, permanent constitution by the after that, a Chaquin Quar Chajalat, Jalat Bono Tel Mutual Population Census, a la Queen Peck Nut, by the core election. No much of talk, when Indian. So to man a peace initiative, Lat Keme. The United People Alliance kind of bonding cocaine is to confuse South Sudanese. Tell them if they really care, can they control a mediatory? A cocoa address the situation and talk a Jonglei, situation and talk a panel, man talk a unit state. Guanimo, Kirma Yadit, Nagan worry, ka gunship, Quadele hep, a cum Uganda. So they are not getting they are waste of time to mention Linga Kun Lampol Gabriel, tell them all Matin, Gorkamal, I had Dakama Charalo in Kaja, then book all right, like Benabin table, Bob now in Yamade. That is how South Sudan will move forward. Jobin Guadan and sharing my charge, watch. Getting my charger, I'm done and like queer Katika main peace signatory, make a tiny point and Kir Canada Mucha. So, me work a jet committee on a Kir, Loganote, Kum SPLA IO, and Lacum Raga Dakmachar, will only Stephen Park Colton. What do you think? These are just misleading. Kene konti la jiwit a gorjana ba cerken ba kanyon ko do mi matela mal mi ben jen cha ko lar wudi shalga mun yakane la civil activist ano Mr. Ring Machar tal mi shalemal Georgia long a very clear so me rami mo mi la Ring Machar she part of this ki kum SPLA IO wara mo kanga na roda mal ben gwada dan en cha dag Machar cha ngich ki cha nyot o dara brarde ban mi cha chona cha de kemme Quadilla sideline, lot of Jagaka, General Kim Yadida, South Sudan, more ba wen yam, keep a janya long carrying to control Guasime, Malba Benon, Limicha SPLA IO charger watch, charger come chonde. K Chakir charger con dun, we come down a titan, one chama million of US dollar till our resource, meaning South Sudan, the land development, the agriculture, the infrastructure, the road construction, they can continue. All this project cha pelenona ka kwiko bekir ba position da baje reserved and eten kono ko use chit ke Johnson luñ chit ke makal kol chit ke buri chalga jo Paul nangane wona ka jen kol manyang juk Michael Makoilu and all these people, these are the people that contribute ko so Sudan to be stable ke chabogwa abana jigari podadien ni betemal